Nyemerera nongere nguhe ikaze wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bya Iris Rwanda TV, twizere ko aho uri hirya no hino hatandukanye mu gihugu umeze neza. Niba utameze neza kandi ihangane, muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi biranga ariko ejo bishobora kuba bizakunda. Wowe kora cyane wihutire gusenga, kubera ko ngo burya niyo ntwaro yo kugira ngo ubeho wishimye. Kubemera Bibiliya niko babyemera. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, nkuzaniye amakuru agezweho, by'umwihariko amakuru aba adasanzwe, amakuru utasanga ahandi n'ahandi uyasanga mu karere ka Gakenke. Imodoka yagonze umunyonzi n'uwo yari atwaye. Aha rero akaba ari amakuru atugezeho nonaha, ni inkuru dukesha ikinyamakuru iwacu-press.com. Rwose ibingibi bikaba byabaye kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024, bibera mu karere ka Gakenke. Ni inkuru ibabaje, ushobora kwibaza ngo iyi mpanuka yangije iki, byagenze gute? Byose nibyo turaza kukubwira, dore ko ari impanuka yakozwe nyine n'imodoka ya microbus Toyota yavaga mu karere ka Musanze yerekeza mu mujyi wa Kigali. Turaza kukubwira byinshi bitandukanye kuri iyi mpanuka ndetse n'andi makuru menshi agezweho ayiriwe avugwa, cyane cyane nyine amakuru uba utigeze wumva ahandi. Hano kuri Iris Rwanda TV niyo tuza kukubwira, tukakubwira ibigezweho hirya no hino mu gihugu. Kugira ngo ugure abonoma yawe rero yo kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi, nta kundi kubikora usibye gukanda kuri subscribe ndetse kandi ukibuka gufungura notification kugira ngo ibiganiro n'amakuru ducisha hano kuri Iris Rwanda TV ujye uba uwa mbere mu kuyabona, ndetse kandi rwose wenjoying cyangwa se ubeho wishimiye kuba mu isi umenya amakuru aba yiriwe hirya no hino hatandukanye. Nyemerera nguhe ikaze rero ku buryo burambuye rwose kuri iyi nkuru. Imodoka yagonze umunyonzi ndetse n'uwo yari atwaye mu muhanda wa kaburimbo Musanze Kigali. Habereye impanuka y'imodoka ya microbus Toyota yavaga i Musanze yerekeza i Kigali izamuka igonga igare, dore ko babisikanaga kuko ryo ryari riturutse ahitwa mu Kivuruga ryerekeza muri Rusenge. Abari ku igare baragwa bahita bitaba Imana. Ni inkuru ibabaje iteye agahinda. Iyi mpanuka yabaye ahagana ku isaha y'isaa 9 z'amanywa yo kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere Gicurasi 2024. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Jean Bosco Mwiseneza yemeje iby'iyi mpanuka, anatangaza ko abatwara ibinyabiziga bakwiye kugira ubushishozi. Mu magambo ye yagize ati: ubutumwa duha abatwara ibinyabiziga ni ukugira ngo rwose bashobore gukomeza kwiyitaho. By'umwihariko bakwiye kugira ubushishozi igihe cyose batwaye ibinyabiziga, bakirinda kubangamira abakoresha umuhanda, kwirinda umuvuduko urengeje uwateganyijwe, kwirinda gukora ibisikana rinyuranyije n'amategeko ndetse n'amabwiriza ngengamikoreshereze y'umuhanda, kwirinda gutwara bavugira kuri telefoni, kwirinda gutwara ibinyabiziga bananiwe, kwirinda gutwara banyoye ibisindisha, kubahiriza uburenganzira bw'abanyamaguru no kwirinda kuvanga imizigo ndetse n'abantu. Abitabye Imana bajyanywe ku bitaro bya Nemba kugira ngo bakorerwe isuzuma, mu gihe imodoka ifungiye kuri polisi station Gakenke, ndetse n'uwari uyitwaye akaba ahafungiwe. Nk'uko nyine nabikubwiye, ni amakuru ari kuzamuka yaturutse mu karere ka Gakenke rwose, aho nyine iyi modoka yagonganye n'igare maze abari ku igare bose bagahita bitaba Imana, yaba uwari uyitwaye ndetse n'uwari utwawe. Aba bose bakaba bamaze kuba bitaba Imana. Kuri iyi nshuro nyine bakaba bari ku bitaro bya Nemba kugira ngo uyu murambo ukorerwe isuzuma maze babone gushyingurwa. Rero nk'uko polisi y'igihugu ikunda kubitangaza kenshi, ikunze gutangariza abatwara amagare ndetse na moto by'umwihariko, kubera ko hari ukuntu usigaye ubona muri iyi minsi, cyane cyane nk'iyo habaye wenda
habaye wenda nk'abantu benshi bari mu muhanda, hari igihe uba usanga hari ukuntu abanyonzi bari kugenda basesera mu modoka, bari kugenda badepasa. Polisi rero itanga amakuru cyangwa se amabwiriza ikavuga ko umunyonzi cyangwa n'undi mushoferi wese akwiye kudepasa mu buryo bwubahirije amategeko, kudepasa uri kureba imbere yawe, kuko nk'iri gare kugira ngo rize kuba rigongwa muri ubu buryo, igare ryadepashe kandi ritari ryabonye imodoka, mu gihe imodoka nyine nayo yahise imanuka maze igonga uyu munyonzi, maze uwari uririho nawe aba yitabye Imana. Munyemerere tujye no kuri iyi nkuru nayo ibabaje, aho mu karere ka Gatsibo abantu 10 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kwica umukecuru warokotse Jenoside. Inzego z'umutekano zo mu karere ka Gatsibo zimaze guta muri yombi abantu 10 bo mu murenge wa Kiramuruzi bakurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rw'umukecuru w'imyaka 64 witwa Kantarama Immaculée warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, wishwe ahambiriwe amaguru ndetse n'amaboko. Iyi nkuru dukesha ikinyamakuru Igihe ivuga ko mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki ya 27 Mata 2024 aribwo abantu batari bamenyekana bishe mukecuru Kantarama bamuboshye amaguru ndetse n'amaboko. Uyu mukecuru wishwe yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba yari atuye mu mudugudu wa Kamunini mu kagari ka Gakoni mu murenge wa Kiramuruzi. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard yabwiye ikinyamakuru Igihe ko kugeza ubu abantu 10 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'uyu mukecuru. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana yasabye buri wese kurangwa n'ubumuntu, akubaha mugenzi we ngo kuko ari byo bikwiriye buri wese. Yahumurije abaturage kandi ko inzego z'umutekano ziri maso, ko zirakurikirana abagize uruhare mu kwicwa k'uyu mukecuru bagahanwa uburyo bw'intangarugero. Kuwa kabiri nibwo uyu mukecuru yashyinguwe mu muhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye bo muri aka karere ka Gatsibo. Ubundi ibi ni ibintu biba bidakwiye igikorwa cy'umunyarwanda, umunyarwanda uzi icyitwa ndi umunyarwanda, kubera ko nyine iki ni igikorwa kiba kibabaje rwose, kiba kidakwiriye umuntu witwa umunyarwanda. Reka nsoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Paul Kagame yihanganishije igihugu cya Kenya cyibasiwe n'imyuzure. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa mbere Gicurasi 2024 yihanganishije mugenzi we uyobora Kenya William Ruto n'abanyakenya nyuma y'imyuzure yibasiye iki gihugu. Ni mu butumwa Perezida Kagame yanyujije ku rubuga rwa X, aho yagize ati ndakwihanganishije nkomeje muvandimwe Perezida William Ruto n'abanyakenya kubw'imiryango yimuwe n'ubuzima bwaburiye mu mwuzure wibasiye Nairobi n'ibindi bice by'igihugu. U Rwanda rwifatanyije namwe n'igihugu cyanyu muri ibi bihe bikomeye. Guverinoma ya Kenya kuri uyu wa 30 Mata 2024 yatangaje ko nyuma y'imvura nyinshi imaze iminsi igwa, abantu 91 baburiwe irengero, barimo 76 bo mu gace ka Mai Mahiu, abagera kuri 71 nibo byamaze kwemezwa ko bapfuye. Umuvugizi w'iyi guverinoma Isaac Mwaura yasobanuye ko abanyakenya barenga 190,000 bimuwe n'uyu mwuzure muri rusange, barimo abantu 147 bo muri Nairobi. Hamaze gushyirwaho inkambi 52 zakira abimuwe n'imyuzure. Perezida William Ruto yategetse ko abasirikare bajya muri ibyo bice kugira ngo batange ubufasha mu gushakisha abantu bakomeje kubura. Guverinoma ya Kenya yatangaje ko iteganyagihe ryerekana ko imvura izakomeza kugwa kugeza tariki ya 6 Gicurasi